Kalabe. Richibi o fa bana malakere. Richibi. Richibi o fa bana malakere. Okay. Amen. Bona. Na mire Richibi o fa bana malakere a di tracks. Adi mat o file ngwana long malakere a di paji. Na ngwana ina anu ba anu paji a di dochi anu bala. Ba ngwana la khala la metsi buli che a di juale ngwana khala ale ka badimu. Amen. Ba ngwana o yela malakere a Richibi. Diamo. Bare ngwana o yela malakere ikwana. Ngwana o yela malakere. No, I'm not fighting with you guys. Ngwana o yela malakere ikwana. Kalabe. Se re go tlhageleng ka nna Saturday. So Richibi on text ile andala are o polokwane o gopela gore a tla a interview. Okay. Ka re go ne bothata. Ba re di Sunday ka ra wa Sunday ke a kerekeng a re di Saturday. Ngwana o tsena kereke. Ngwana o tsena kereke. Ha! Richibi. Ikwana, ngwana o tsena kereke. Ho! Ngwana o tsena kereke. Na mire Richibi mo fa di tracks. Ngwana o tsena kereke. Richibi mo di tracks. Ikwana, ngwana o tsena kereke mara. Ka re extension 44 go tsebe gopelo lo la dileng popomol. A fitla. So ga fitla go ntšea ke ga mputšiša a re who is Limpopo Girl ka motho Limpopo Girl ke ngwanyena go bina ke kolobeditše a ke ne ga ke tsebe. Ngwana o kolobeditšwe yo Richibi mo isenterong kgone le busetse besete. Busetse besete ya ne bjale le bole Richibi o jiste ngwana le tracks. Ngwana o re no. Richibi na ke na kolobeditšwe. Richibi no. La thameta mo la le jiwe. Ngwana o re no. Na kolobeditšwe Richibi no. No, o got a great interrogation. I want to hear reflect. It's a jile yale le and to yale itshara. Tsara mo kala. Ska fiction trail. Richibi o isa ngwana le tracks. Ngwana o ya di tracks. Richibi o ya di tracks. Richibi o ya di tracks. A re jikisitse morao. Mothereji wala kamo. Emanyana. Ngwana o yela tracks le da. Ngwana o yela diritibatši. Kwa. Okay. Ka re go ne bothata. Ba re di Sunday ka ra wa Sunday ke a kerekeng a re di Saturday. Okay. A re tla extension 44 ka re extension 44 go tsebe gopelo lo la dileng popomol. A fitla. So ga fitla go ntšea
ke ga mpotšiša a re who is Limpopo girl ka motho Limpopo girl ke ngwanyana go bina o lebeditše ga ke ne bjala ga ke tsube so ge re fitlha ka koloing a mpotšiša a re o nyaka bjala na do you smoke weed ka re ga ke tsube ga ke nwe re tšibi o file ngwana bjala le di-drugs ore re tšibi ore wana na ngwana ore a yena a nojala rekoda mo ngwana ore a nojala ngwana ore yena a nojala ngwana ore yena a nojala re tšibi ore wa tseba re tšibi ba re oreng re tšibi ba re ore wena o nwa bjala na o nwa di-drugs na kolobeditše re tšibi ore hey menya diraka o tiretse ngwana ore ke araba question e la bobedi Richie B are wena o expensive tia maleke Richie kare ga ke tsube ga ke nwe ke araba question e la bobedi Richie B are wena o expensive tia maleke Richie B ore ngwana Richie B oh la la Richie B ngwana ore yena a nwe bjala Richie B ore o nwe bjala ngwanaka Richie B o tšere phaketela ya malekere yo a lebantšhitše phakete ya malekere mo go yena nna ne ke bona ka morago ga pheke malekere a dipatše Richie B o file ngwana dipatše ena e bone botša nnete ga ke tsebe gore go na le malekere a e leng gore a na le dipatše yo and ke mo tlhaloseditše gore ga ke tsube ga ke ne be ke sa nagane gore a ka mfa malekere a go ba le dipatše ka gare no Richie B o kotsi o fetiša shebešete Richie B o kotsi o fetiša shebešete no shebešete a kotsi Richie B kotsi ngwana o mmoditša re no a ke nwe bjalwa a ke nwe dilo tšeue Richie B a re awa wena o nwa bjalwa o a tsuba ngwana o a tseba gore o re kolobeditšwa ke number 1 o re yena a nwe bjalwa a ngwa shebešete a kotsi Richie B ke yena tamele re moiše toronkgone o e bodi bja re isa Richie B toronkgone no Richie B ke yena Richie B o file ngwana malekere ke a dipatše a diritibatse mokolobetši wa mata ngwana kereke a bo file ngwana ka kereke le betšene la ka kereke o le file malekere a dipatše so Richie B a re koe Jerry 1 ka re ke tšala bobedi a ra o se ka ja mabedi ka ra o ke fa sesa ka le le teng aowa Richie B Richie B o rile a re sese ya ngwano o jele malekere ke a iša lelekere le letri ka morago yalo ngwane o re lelekere le ue o jele a mabedi Richie B ska jela ngwana wa bona o tlo dira bošaedi kala Richie B o tsa reng Richie B ore o jere lelekere le a le iša ka morago kere sesiae o jere malekere a kere a isa ka morago ga le dutse ngwaneo o ga la dutse ka morago ga la dutse ka morago Richie B a re o isa ka lelekere le a re kwe na le malekere a e leng gore a na le dipatše and ke mo tlhaloseditše gore ga ke tsube ga ke ne be ke sa nagane gore a ka mfa malekere a go ba le dipatše ka gare ke Jerry 1 ka re ke tšala bobedi a ra o se ka ja mabedi ka ra o ke fa sese ya ka le le teng sese ya ka senka bolela le nna ka fetša ka tša lekere le la ka lebja ka ra potla ka ra wa tsa keng ke tla ja lekere le ge ke fetša go ja dijo because of nre tša rawa e re ke le offering dijo shapo ra fitlha kwa a ra wa gane o ka ra go ntshepi ka ra wa ke a go tshepa wena wana ra ko go tshepi a ra ke bona o sa nyako ja lekere le ko go fileng lona wa bona so ka fila ka mokgwa mongwe gore motho o wa go offera and then ke ba ka mokgwa mongwe mo yena ka ja lekere le ke le jile le gantse ke sa le bosekere lekere le ke le jile ke sa tsebe gore le na le dipatši ga ke tsebe malekere a go ba le dipatši a re sa tswa re tshepa ka ja lekere lela nko emenyana wana wa thoa phata ntho ya thoa phata e re a re tsebe gore wena nnyo mmuta ntho e a tsama ka mo ere a e tsebe tsepe mane
ke le ke le jile ke sa tsebe gore le na le dipatši ga ke tsebe malekere go ba le dipatši a re sa tswa re tshepa ka ja le wena e manyana ka fetša ra ya go Mampho mo ba rekišang dijo what's wa Mampho what's what guy a Mampho what's what guy ba rekisha malana dibiti a bose yale malana a legre ba goga ka ra gogo street ba goga ba gamola gogo ba tshera ka mola pijeng ke namile uda street from the chicken life namile wa a re kwene no wena o ska re wish the cousin your cousin ari go shutha le content le re tshipike mruta go ja bogobe ko re go ile shapo ge ke ntse ke emilene ba rutile re tshipiu ja bo ba re tshipi gala bo tshwara ka moka so a bo tshwara ra ha a hwa ba re no re usa so ke re tshipi wa tshwara ba re tshipi ba kakao ka re tshipi ba re no it's not no Regina not funny you're not funny ke re matoka a loka la kwishisha so ke nagana gore ke diatše ke di apereng because a ke nagane gore a ka mfa malekera go ba le ditrack nke ke ska that's why emanyana bona ke ngwana ke plakela e motshera ya malana le kala no ha e dronkone re misha dronkone da mane bona ngwana o re maoto a ka ile a loka nna ke sa tsebe ke dipatši o pole gore ngwana a tsae dipatši ape ngwana o wa mmona gore o fresh o mo ja ka nama bo ja mo ja ka nama o ja mo ja ka nama jwale ngwana o re kido na maoto a ka thomile a loka gane ngwana a tse gore no re mo tsentšha ka ra space re mo tsentšha ka ra Elon Musk o ya ka ra space ship yena o fresh ngwana wa fisha wa mmona o thapile mo uda ka nama uda ka nama wa bona yare ngwana o re maoto a ka loka amen ngwana o tla re maoto a ya lokile thile jana so ka ja dijo tšeo then ra tsamaya re ntse re tsamaya soke ra ema go gongwe ke go tsebore ke kae ke tsileng ge ke ile ka kwa ra ga koloi ke a mmotse ke re ke go fisha wa bona so o re ke a tseba segalo ka bone lebeletse ka re ga matlho o richie are you richie wa bona so ke re ke tabanyane ba richie are you richie helang ka se ke bekwa ba richie are you richie na What Richie are you reaching? What Richie are you reaching? Bula makala. Bare o tabe on tebele jule makhon tebe. Mogwa vukase ba re ja bo mbeile vukase mogwa makhonte mogwa mo ya peu ba re mogwa tlo ulo tsego ngwana ka tongi bonetse mala isere ge ja ngwana ba re se retela hang ha are mo kwa botse ngwa ke go tsebore ke kae ke tsileng ge ke ile ka kwa ra ga koloi ke a mmotse ke re ke go fisha wa bona so o re ke a tseba segalo ka bone lebeletse ka re ga matlho o richie are you richie Ricky Ross ba re are you richie na mogwa are Ricky Ross mogwa me back music ba re o ja bona mogwa roko bare o da bolo mogwa roko o le mogwa re jirisi o le mogwa ruru ba bulam bare mogwa re girigi are going
ke go tsebore ke kae ke tsileng Eh. ge ke ile ka kwa re ga koloi ke a mmotša ke re ke go fisha wa bona so o re ke a tseba sekgalo tla bone lebeletse ka re ga matlho o Richie are you Richie Richie. Ayu Richie. Ayu Richie. Oh, bare Richie. Bare ayu Richie. Rigi. Teresa. tla bang ya ntira gore ke dire ganana ka mogonola gore ba mpotša dipolelo tše dingwe ke gona ke di recall gore motho ba nagana gore already I'm drunk and I was not be ke ntse ke feel dizzy so ka jwa ka kwa re ga koloi ge ke jwa ka kwa re ga koloi ke morela ke re ke kwa go fisha ka mogare ga dinko tša ka go tswa ke kwa ka re ke tswa madi a go fisha gopela phone ke nyako founela mama ara ke ne o le o isa kae mama go nyako mmotšang Richie B molokelele kantone. Richie B Richie B. Papa ngwana ka Richie B Richie B ngwana waswa. Ngwana re ya bela. Fene gae. Jempera ngale. Oh Richie. Ara ngwana o wa bela. dijo tšeo then ra tsamaya ge ntse re tsamaya soke ra ema go gongwe ke go tsebore ke kae ke tsileng ge ke ile ka kwa re ga koloi ke a mmotša ke re ke ko go fisha wa bona so o re ke a tseba sekgalo tla bone lebeletse ka re ga matlho o Richie are you Richie wa bona so ke re ke eng e tla bang ya ntira gore ke dire ganana ka mogonola gore ba mpotša dipolelo tše dingwe ke gona ke di recall gore motho ba nagana gore already I'm drunk and I was not be ke ntse ke feel dizzy la bona so ka jwa ka kwa re ga koloi ge ke jwa ka kwa re ga koloi ke morela ke re ke kwa go fisha ka mogare ga dinko tša ka go tswa ke kwa ka re ke tswa madi a go fisha pela phone ke nyako founela mama ngwana ka mama o le o isa kae mama go nyako mmotšang Richie B molokelele lang Richie B ka seronkgole. Lord forgive me for what I had. Amen. Amen. Richie B. Taramakala. Richie B. No, Richie B. Richie B o palala le Bible. Ba re tlhokomela monna yo. Amen. Monna yo wa di microphone. Monna yo o tshwaretse go otliwa. I see when that is easy. Mutireji wa kwa le Bible e a bolela gana fa ere Richie B o ile a roba Limpopo girl. Amen. Ape nya ka re kira amen le re amen.
Recipe o ile a roba ngwana wa letsudawa re swabile nko ofisa molo magana ka bo are khwerano ya nka se go bose nka phegole se sireletse galo abe o ka se kwise yela ba bela ke re bala ke nna kala amen tishangwane o kala tishangwane o kala Kubulela le mama because in my mind I was scared inga moja gore awe kenya kubucha mama ora ke feel sharp I wanted to call my mother because I was not feeling okay. Continue. I wanted to call my mother. Akatla gana ka nna ka mtsekara we kenya gore ampe tšhelete go namela ge re tlo bua podcast I want my mother to give me money so then I can after the podcast. I can airtime. So Recipe says no, I don't have airtime. Remember, this was before the girl can eat the. It was after. So kekwa manju manju wa mpocho gore ke kitimele ka re ga dikoloi ke dithule ke no ngwana lo wa tsoro kwa ene ke di bajejela di tuile di training di bajejela di tsene di tuile di tsene di ruele ngwane la di bele di tsena ka mothoni ka mo bjale di mmotsa gore a kitimise dikoloi tša batho a tsene freeway ya ne bjale a be Caster Semenya a be a kitima gona bo fire back to the sender ngwana o kwa dibaje ani bjale o abela o kwa dibaje o abela o kwa baje ngwana o kwa baje ya mmidisa baje ya mmidusa ya e kwa ngwana o reng o re baje ye ile ya moswara a lelewe ka mo ne rileng ka gona ka mo left ne ke tshwantse ke jumpele ka mo ke kwa di voices challenge go tloga mo ga ke sa ngwana o kwa di voice challenge tša bo Lil Wayne bo Rick Ross bo Rich B a go mo kule la re Rich B la re do you want me rich understand lo ngwana o ira sa ba ka se batana ke a kitimela dikoloi tša bo manada di raptor di flying fish wa kwa ngwana be a fofa ka ra dikoloi tša bo Rich B ngwana ngwele wa bolela mo ngwele a pase nna ke yena ngwana a lete ngwana wa bolela gore no be se di tswa ile be ke se di ke tiba ke rich ke fofela dikoloi ke petroga ngwele ke bela ke tsena ka ra dikoloi tša bo di raptor ngwele ke bone ke se ke engine ya Mercedes Benz ngwana wa bolela ngwele so wa a pase nna mantsho wa mpotsa gore ke kitimele ka re ga dikoloi ke dithule ke ne go ne le bridge ka mo ne rileng ka gona ka mo left ne ke tshwantse gore ke jumpele ka mo ke kwa ngwana tswa re ka se go ba reng ngwana o gala jwale I hallucinate ngwana gala I slash we silinate jwale la iwe ngwana gala bona matimoni a bona bo Adam le bo Eve ba to go fala gale a bona bo mmishaka le bo Jobo a bona bo Sakios bo Goliath ka moka ba thakane a bona bo Sakio bo mmishaka bo wa bana namide namide a bona bo Jesu bo Maria bo Sathane mangeloi ba fofa ka moka namide a bona bo wa ngwisa gore ngwana o gana bona lo je dintse kana go etse ale bo Jacobo bo Isaka wa bona bo Brett bo bana ba uwe yo ngwana recipe mo vile legere ba re malekere a o anya ka o contact na streets wale malekere wale ngwana o bona bo James bo ngwana gala bona dikoloi di mokitimisa kore gale le vitral ile piston to piston kore ole gale ile piston to piston kore ole susu ene ngwana o re ena gala le mo le bridging ngwanaka e seng Adam le Eva e seng garden ya Eden e seng mogwa the Red Sea
ngwana kana bona bana tswalelang di-rich b o mo file di-drugs ngwane ekwa go tloga mo ga ke sa gopola Yeah. Lankwishisha. All I remember kore be ke nyaka mama ke lla ke nyaka mama Lankwishisha. Ke dia video ka pele nngwe e bohloko pelo ka e bohloko kudu because of today ke nna ke tlhalosang taba ye gore ke dirile ke motho go tshwana ke le Richie B nna jwa ke a rugiwa ke re ke nyaka fame a ruru a re ne gore recipe ba mo tswalelele recipe o go tsa sebeshete mo go mara recipe a bo go tsa sebeshete moshimanyana ye o fa ngwana di-drugs mo lokela di-drugs di sa motheo re gore ngwana lena le go ngwana batho ngwana batho o le mo fa di-drugs lena a ne ke fame Lex ka Richie B so be ke tshwanetse gore ke gomole bana ba bong ba drakiwe ka the very same person and la mathomo azanka ka re ke fitla mo Facebook oba papa ka ga anantsha bothata bo a bolela gore ke Richie B yena o tshwaretse ka maphodisa a ditshetsengwa a re yena o ba accused papa ka azanka a re o drakile bana ba gana because of nanyo go ba ripa ke ana tja mantwa a bia ka moganong ga gage wa di tshwarisha motho papa ka zenka bolela ke theleditse video papa e dirileng and we dirile ke robetse the reason why papa a dirile video la because of ba e go botlhoko le nako enene we ke tla dia di video be ke sa tse gore ke nna mang and re fika spetel because ke gona ngwana wa gona o bina ko Facebook ngwana o go la o mpuntsing yena wa re wa gona o bina Kama ke tena metsi o lije. no mona na metsi o lije ga la bina ale ka kwa di-alien yana le di-alien le bo di-alien le ntho ena le kala bena yana le alien ka kwa afafa le alien ne ba fa ka kwa le alien wa le bo Optimus Prime la ba tswa di-robot jela je dikotokoto jela bana ba ba godu ba di Optimus Prime are I am Optimus Prime. How is it? Kore na go tsana me tuli chega la bona le Optimus Prime. Rich B, Rich B. Na ke make tlo podcast ba ka bia Black Label mara kala. Mira go thank you my baby. Thank you ma khosha, thank you kro go ya le ntwana ire thank you ma khosha baby. Ke di ke tsana tsu are tswela pele. Ana comment ba bang ba re ke jile malekera we knowing very well gore ke a tseba le spetele ba re bana ba ja malekera we ba a tseba so ke le botsong gore nna be ke lo mongwe wa bona wa go se a tsebe malekera ke a jile ke se a tsebe Lankwishisha so ga ke kwishisha gore Richie B yena ge a re papa o re yena nanye ko nripa why a tsentsha mantšu ka ganong papa ka zenka bolela tsona tseo and papa o re Richie B yena ge a re papa o re yena nanye ko nripa why a tsentsha mantšu ka ganong papa ka zenka bolela tsona tseo and papa go ja phone go dia o ba ikwa botlhoko go bona ngwana ga gore ane ke ra we ba a tseba so ke le botsong gore nna be ke lo mongwe wa bona wa go se a tsebe malekera ke a jile ke se a tsebe Lankwishisha so ga ke kwishisha gore Richie B yena ge a re papa o re yena nanye ko nripa why a tsentsha mantšu ka ganong papa ka zenka bolela tsona tseo and papa go ja gore Richie B yena ge a re papa o re yena nanye ko nripa why a tsentsha mantšu ka ganong papa ka zenka tsebe malekera ke a jile ke sa tsebe Lankwishisha so ga ke kwishisha gore Richie B yena ge a re papa o re yena nanye ko nripa why a tsebe malekera ke a jile ke sa tsebe Lankwishisha so ga ke kwishisha gore Richie B yena ge a re papa o re yena nanye ko nripa why a tsentsha mantšu ka tsebe malekera ke a jile ke sa tsebe Lankwishisha so ga ke kwishisha gore Richie B yena ge a re papa o re yena nanye ko nripa why a tsentsha mantšu ka ganong papa ka zenka bolela tsona tseo and papa go ja phone go dia o ba ikwa botlhoko go bona ngwana nyana go mmotsana wa le nna be ke tsa tja phone ngwana nyana go mmotsana wa maphontwala ke bona mahadi ape mo ape ba nyadiwa wa ba skhalanya kala a ke timela go tsaka o goletsa ka o la re mareta manizo yo tsaka boruile manizo mamota e re go latela ona kala beshi
tsaka o dula re marata manizo inyana ya manizo ya 20 asenna ke tsaka khalabe let's form an again. And it's wrong according to law. If like you have done law without having comedy, if you go inside the law, giving somebody something that they don't know, it's against the law. You must be arrested and sent to jail for minimum of yaka USA 7 years, minimum of 7. You must be sent to jail. Why do? No. Na ke bolela Joana kala what marathon dintsitswana asenna ke ba kala dimbong wa le ntsitswana mo Ke ba rich B. asiri ngo emenyana ba dirisuwa ngo ngwana mo iya kara pija da mane o tsere ke yana tshwereng ya tsaka a butswile kara da mane se o mo gota profile ya okay I guess in ginger mona. a o mo ke direla sakere o tsena kara da mane straight o ya go yena o kwa training e o re go maduku o ya mo maduku mane a begena tshwereng taba tsa South Africa ka mo fit mo re mmera go inyana popo mapharola re popo mapharola popo mapharola ema ngo emenya Yona ish. ore wes Yona ke. no re ta motsaka no re ta motsaka tsaka ore maretse a general manizo alright are go nna o tšha maphodisa bororo ne go re la tsunya motho o tšha maphodisa Salva o tshwara before gantši o re bala ka ida nna go etelelo sa maphodisa o tshwara ke o re betja ka no ra bala teng ga bona tsaka o robetša ti wena tsaka o bolaile motho o robetša ti ka toronkone how is that wena le shebishitse sa motshwere ka toronkone o 17 tsaka o re yena o robala ka toronkone o bolaile batho ba 7 na mina o tswile ka moka ke nna mpia ya lo e fast leke laka o president ke president a o tsebe le bo manizo ba kwa ka nna e kwa manizo njela ka mogare ka motorongo mareta manizo wai bushari mareta manizo ke ngwana ntwe isese tsaka wa nkga manizo a fresh mareta manizo man pulla bet company man bet company ya go bola ya mareta bet company mareta go shetse le tša la mafana bet company ya na mafaya ba go nkga mina general loko ni masitwisisi ata to ya mina e thayengofu ore mina minkofu yo ala bulbulaya mina mindlaya minkofu na yale mina mindlaya minkofu ini go diwa mina minkofu mina no sjela mina minkofu mina no twaya mina minkofu mina ndlaya mina minkofu mina minkofu ndlaya asenna ke tsaka o etelelo sa maphodisa o tshwara ke o re betja ka no ra bala teng ga bona one day fela ke nna mpia ya lo e fast leke laka o president ke president a o tsebe le bo manizo ba kwa ka nna e chipi e kwa manizo njela ka mogare ka motorongo mareta manizo wai bushari mareta manizo ke ngwana ntwe isese tsaka wa nkga manizo a fresh mareta manizo man pulla bet company man bet company ya go bola ya mareta bet company mareta go shetse le tša la mafana bet company ya na mafaya ba go nkga mina general loko ni masitwisisi ata to ya mina e thayengofu wajwa mina mindlaya mina minkofu asenna ke tsaka o re mina mindlaya minkofu mina mindlaya misimana yo misimana yo warwana o re mina mindlaya minkofu shebe o bolla ka shebe e lo rena se ntse dira ka 26 ya December
I can see venue ke ko kae. What is happening now because of o ka tronkong now? O diregang? Is this still on or o diregang now? Boxing match ke boletse straight go sna Sechebe se ya wina ke boxing match ke yaka o winna nna male mo donate le 1 million ka ra boxing match ha ba wina ichi so nna ke winne nna ke nya go tseba eng ke winne a ke re now ba re nna ke winne ka ra boxing match re ya ga mogolera gore mongwa ke tlhokomela so nna ba re ke winne boxing match ke yaka president ke nna boss ke nna Shebe shitu jile ke tsere 1 million ka moka a nya ke nna yena o ka ro tsere nna ke winne ibile ke happy ka re ke winne Because of ke won 1 million cash, but ke cash in hard cash mo try with it. Na itlo ko Julius man. ba itshireletsa more tshireletsa more ba tshireletsa more ba re tsaka ore o ja kholo kana ha kholo kana ma ba re tsaka o ja kholo wa Shebe shite kana ma lena le mboja maka Are you okay? I'm good okay tsaka o ja kholo kana ma le kule ka lena le tlo tshwarwa apelena o kae tsaka o ja kholo kana ma o kae Limpopo ke. tsaka o ja kholo kana ma o ba re tsaka o ja kholo kana ma tsaka kholo Kanam. o ska re kana ma wena man video e kae wa ke bone Kanam. wa sing kana ma man wena matuku man Kanam. tsaka o ja kholo kana ma le kula ka intwane o lena Lena atla ko. marata mani yes hare O feletse. You know, I just watched it. aw O feletse monna. ale fela master Gordes Xhosa unlock new fange bana ba baje Makoti. tsaka Tsa kanam. lena khalabe ngole re go shemprofio le rudia khalabe tsana Ante ya re tsa kanam. ore mina mindai mina mingofu mindai ore mindai mingofu akase urura ore imara mingofu mina mindala mina mingofu asina kisina kubuzaka ore mingofu lechan requesta mo lechan treo Ai monna e. ore mindai mingofu asin ore mingofu mindai asinna ore mindofi mingai ke nasinna ore mindai mingofu akase urawo man akere o jitse bana malakere ore mindai mingofu asinna loko mina mindai mingofu mingofu re bana bona ngwana ngwana kana ne metse flight yona yo ngwana kana le sharp ana ngwana a tse boro sharp ore mindai mingofu mindai Ndrise. ba bitse mo Gina ka malome sa, gina ka malome sa. Malome sa, wa tsibo. malome satha ke malome satha Mo buje. re nyaka malome satha ke mmitsen mo re nyaka wa tshwereng video ya ntone ya re leboile a ka re tore botsa nywang muta le ena jale re a moroa jale o theeletse wena o theeletse wena requestane mo wa tshwere bopaki requestan play it on 32 minutes
32 minutes. Oh, ya go YouTube nyaka tsa ka re TV. We go kholo. Re nyaka ya kwena mara. Mara minja mingofu minja. Unfortunately ba re ba mkhawathile ka sethunya ene ba confirmile no banna ba baraka ba mfone ba re kidi wanyiwa ka modube. Maybe we feel za ka malagere. Arpo wana manyana ka boy no sa assessa di file tse di serious. No what's what reinvite boss lady. Re na ka boss lady. Bossy it again ngwana. Motse gusta go. Bare Oh hi boss. Ke re gano kwena go bas. O ya lo boss. Okay. Re ga khone go re me invite yena tamila dalaten. Yo. Oh, ba re tsa ka o bolla ka master god ya sekitima. Ke man. Mulumi tsata man. Okay. Yo, wagam. Ona le escape. Ba live man, ba live ba shaka. Live batho ba. Wena monna. Aka motsebe. Wa shaka la shake. No, invite boss. Show life, show life mat. Show. Busho mtu, show. Ero ni invite. Malume satha. Show, yeah, me. What's better batho? Tisham. Mudinche. Okay. Show. What's in the mood? O gafe tsa game, mara la ka game. O bolela eng? Nkitse bi monna. Ke ntro man ntwane. Ba mutseba man. Le O re ka le ke malume na ka motsebe ntho. Oh mana show mutseba mana. Mama invite monna te ka mo. So, dia so. Arene. Bijana motho. Dia so he. Wana mara wan disturb kala. Mutseba ye ma. Nkiri ke mona kidu mona. Malume satha. Ye. Mutisheni ke re dere mo. O sa rola ka game le motho, rola ka game re ni. Ona ne tlo khala. Ye me. Wa mutisheni ke re dere mo. Mutisheni ka life, what do you eat? Armas wana masipa madimetsa nywa muta madimetsa nywa thoko bo mma ba truck. Malume satha ke o re ke satha. Malume satha. O tumile ke eng? Da mona motho motho ska motho da mona trenda wa va ye comment ya like content ya mbontshe content ya ke no go tseba. Aga ke no go tseba ntho e tee re ya tsena mo ska kira ke mo shekela ke matha. Like Malume satha o tlo go botsa ditsa. Oh ye o di mo tsa ya ona ke le o ska tsagala so ke no rao. Re no go tseba o reng. Aga ke no go bona content ya bele. Content what to botsa mo re bo botsa. O tlo mbotsa ditsa Malume satha. No re ka yana game nyana tsu o re ka game o mo invite but invite and bobo mapharola ke mona oh se mapharola satha re tsentsa satha pele man o di ene shu o ska bia mo phone ni yaka so ke no go kwa o reng o bolela o tshwana lo yena pe motho o bolela speed sa rena o bolela Nigeria wa bona na re fetsa live game mbili bo Edelen shu matoba bona ba re ka mmetho mongwe re kido type ka mo e tswa ka mo re kido a ba mmitse ka mongwe man ke mo invite yo ang to apija o re join live ya kido no re ba join mmojenga kwa e tswang le mmojenga kwa re ke kido lo na mo romele request ya match ke shu bona shu okay a se charge le a ka tswela ka monna John Kido na are ngwana nga kwa le mmotse nga joine nna njwale
re tlo wa nka se wana mmotse ka kwa o ile life ya go yena kwa ke tsemelang ka wena kwa ke na yena ke morometse motse ngate ka mo re tere ape network ka pa isa tshwere khala wena kwa we Gemini ka se bereka go tswa re dingile ke magam ke to ba botsa ka o se ka 1 minute right for sure wala content ya udia content ya go botsa da mona no go wa bolela ba mthushe yo bolela kudu o bolela kudu content ke audio escape like live chifta mo ka lojo ka mbya ngozi tsa ka lojo ka ka ska sube mo kitana ka phone no go dula ka tontsha background no ka re ke no go dia ka mo ka pela ba re dia bang hape sa tsabe bona hape ba tlo di shabushai a ke motsebe ke hane ngere ono motho la segale wena go botse dilo no o tse botho ba mo divide o to uta choose ke sure no ga rona bo di rina ka mo le mesata o life motho lape na yole na monna yole na ke nna bo bona nna ke nna 2.0 wa rwana rwana like o fane na o to ba fane mo tsenga tsenene ka mo re ke match motho batho ba mo a re flop you wa rwana escape wa mochaba o nyaka re mochabe mo nna mo u ya ke 2.90 mmitseng bitsa motho wa teka malome sa tshayela ke monyaka o tola bitsa ga se la bitsa okay mitsena te ke no re level request okay no tamile idea ntho e tswela mo screening straight wela aba mitse o sa dala match le gwanyana no la thoga la kwata a ke mone ke dieng le ka se rumele se ntse rumele ba botse ba mmitse a ke mone e rala tekido o to molata ka go na ke dikita mo ke morumetse ke morumetse wa ka se tengo tloela o re botsa batho ba nya ba se bo morumele request wena re kido ko morumela yo ka se gona morumela tsona e fa ke re o to mele life nyo match khala you get me aset mini monna no ngore menyana ke admin re tlo mmitsa go sasa no ma to life monna mfethu mthola to life bitsen sa thate ka mo ngo wa bona yo la bona ba batse ba ronga ngishana nna khala mo go emenyana mo ke big serious na benami tumino ngo emenyana ka ngo a ke go ni mmitse no motho wa ke ntho go botse re sa emetse motho ya go tsa ka kala ya di 16 tsela na botse le neng ka maikarabelo le emabene le neng ka maikarabelo le make sure le nwa safe guys na a ke hane le nwa enwang safe enwang safe drink safely make sure gore le to highly gile make sure gore make sure you guys drink and drive don't drink and drive but then drink o be le motho o reila and then also make sure le ba safe go sa sa re go ba le lena guys ra le gopela go sa sa re go ba le lena mo wona mo ra le gopela go sa sa re go ba le lena gana ka mo life re go ba le lena ra lo ra rabela khala o nwe botse o be sharp na ke nwe mara ke no ra hore no re sala rata le nna ke la rata ke sala rata ka moka le no ngi sharp le be sharp man mo le ka bang hona le beng sharp le neng sharp le dieng no le beng fresh la ntwa kala na ke itjwetse ka ona mogana ke tolo bona go sasa fururi alive re ta be re bolla ka taba ya gore o eni o sharp